Akpena aƒetɔ ɖe yeƒe nukunutɔwo ta. Menye be eye medi be wohana nye nenema be aƒetɔ ya kenye Mawu mavɔ Yesu Kristo la eya te wɔa nu sia nu. Menye be eye ohia be mio katã mianye nenema be Yesu Kristo ɖeka ye koe si ŋusẽ le eye wɔa nu sia nu ɖe ɖoɖo nu elabe eya nye nyenye na miamegbetɔwo, eya nye nyenye le enu siwo katã wɔ me la, eya ƒe nyenye le wo me, eya ta ye wotɔ le etenu ɖo. Nenema ke yeƒe nyenye le míawo hã me abe ame gbetɔwo ene, eya ta ye woyɔ mi be amewo kewo le etenu le yiyi le gbɔgbɔ eye le nu siwo mi le wɔwɔm hã eme la ye ƒe nyenye le mia me eye wòhiã be míawo katã míadze si yeƒe nyenye ma le míaƒe ame si ke wòwɔ mi be mi nye la me. Elabe ne ya ƒe nyenye me le mia me o la, ke mi menye ŋɖeke o. Eya ta ye wòhiã be nɔvi wo hã nava aƒetɔ gbɔ ne nakpɔ aƒetɔ ƒe nyenye le agbezãwo me. Elabe nenye ya ƒe nyenye me le mewò la, alo ya do dzesi ƒe nyenye le agbezãwo me o la, nu siwo katã wɔm nele la, nenya be nanye bena etaɖodzi ŋɖeke matɔ nɔ si o alo enuwu nyui ɖeke matɔ nɔ si o. Vɔ nenye be Mawu kenye Yesu kenye míawo katã ƒe wɔla, ne etɔ ŋu xɔ yeƒe nyenye eye wòle agbewo dzi ɖu eye wòle ŋusẽ kpɔm ɖe agbewo dzi la, ke menye agbea hã menye mie kple tɔ yewo ye tɔ ke la be yeƒe nyenye nye agbea le mía me eye nenye be etɔ do dzesie ya la, eya ke nye nuwo katã gɔme ƒe dze la, ana be ala dze nuwo gɔme nyuie. Eya ke nye edzi yiyi kple eƒe nuwuwu alo yeƒe dedienɔnɔ kpɔkpɔ la, ne yeƒe nyenye ma le me o la, nuwo sia nu si ke la wɔ la, ala wɔe eye ala wu nyuie kple dziɖuɖu. Alebe ŋgbe si ke wòdo ɖe yeƒe nyenye ma si ke tɔ de mía me bena nɔ mía me ne yeakpɔ dzidzɔ tso ŋuti le esi ke nyenyea wɔ enuvɔ le gɔmedzedzea me le to maɖo me la, aƒetɔ be awo ye tɔ ƒe nyenyea matsrɔ̃ o, eya ta yatsɔ ye ɖokui va ɖe anyi ɖe yeƒe nyenye ke tsɔ de mía me ta. Elabe nenye be aƒetɔ ƒe nyenye ke nye gbɔgbɔ agbegbɔgbɔ mele mía me o la, ke enti la ya la enye akpalafo gbalo. Eya ta wòhiã be amegbetɔ ɖe kpekpe ko ke nya be yenye agbenɔla alo yenye amekola, na ehiã nɔ be nado dzesi Mawu ƒe nyenye. Elabe ne metɔ do dzesi ƒe nyenye o la, ke Satana abosam xɔdriba ala tsɔ eƒe nyenye tsɔ ɖu fia ɖe me o. Elabe ne ego ɖe le alo atukpa ɖe le, ne etsi mele me o la, ke ŋɖe le me koko alo ne aha mele me o la, ne mikpɔ be ƒuƒlu la, eya le me. Eye ta ye nenye be Mawu mexɔ agbewo me nɔ la, ke nanya be abosamwoe la xɔ agbewo me nɔ. Eye nu sia nu ke na le wɔwɔm la, akpasagatɔa ke nye abosam nye Mawu ƒe ketɔ la, ye la nɔ ekplɔ nu eye miaku Mawu la miatɔ zi eketɔ. Vɔ Mawu lɔ mía katã, eya ta ye wòdi be nanya nya siawo ɖo. Eya ta nɔvinye, nyateƒe ame geɖe le gbɔgbɔ be yenye subɔla, yenye Mawu ƒe dukɔ, yenye kristotɔ,
yenye eya kwekeme eya okata onyonto abekeme mi glechonene be gbogbo maube amesikat amesola subola wona subola gbogbo plenya tebeme subo si odia fofola nu ple esi otogbe odina subo ke dia mia fofo mau nu ple esi otogbe odina la eya yo yabe ole kpono fele nye klo pagbeme alebe mi aton jenu ale sikatu do di do la eya pagbe ye jebe mi akomi anone abeke mi re no achole yako yohane fagba le tame ene sigre gbogbo kuku blavo le kagbo yesu bro ne bena nyonu khom sebe eyi gbona o ma ga subo fofola le to siaji alo le Jerusalem o eyo jire kuku blavo fe am gbona mi Samaria tola mi subo anu si mi enya o ke mi o yala mi subo enu si mi enya ela bena kokola cho Yuda to ogbo gake eyi de ade gbona ode azobe nyat ode azobe nyatefe subo la wa subo fofola le gbogbo ple enyatefe me ela bena fofola loa alo dia subo la si otogbi mawenye gbogbo amesio le subo la elebe wa subo ele gbogbo ple enyatefe me hallelujah mikpoa nusio tutututu Yesu bolo na Samaria nyonu ya le alesikoko Yesu odogo face to face alors kume le tilame eyo bolonya sionele Yesu dogo ple amegedo le tilame e fonu solo ha genene make gatena nyemye ko gbeyala gbogbo me ela be nyako ogbona mo le kume la egbela ele gbona mio ya le gbogbo me eyeta me gbogbo me nyasio Yesu gbona epe eyi meto le si o vale e vive no memela le unti la mela yenye nyasio o le gbogbo na mio ha egbe si o le gbogbo mi to gbogbo me e o le vivie bana mi ase gome le gbogbo me ela bena megale mia ya ogbo egbele ntilama o Yesu megale mi o ya gbo egbele ntilama o ke ele mia me alo le mia gbo le gbogbo me e ye ta e fe nya ogbela ele gblo na mi le gbogbo me menye ntilama yo sibeke dogo Samaria nyo lo ne o e ye ta o le vie be nya seola mia sebome mi anyabe gbogbo mo subo a yenye nukao megbule chobai enyala gbogbo na mi le yesa fa gba tabla tovo ne puku ya debena mi jro afeto maufe agbalia me mi agle wo do mo to de ke ma poto o o ma bu de ke o ma bu de o no o afeto elabena afeto fe enwe de ese efe gbogbo fo onufu egbela afeto fe gbogbo fo nu onufu te ninye be mele gbogbo mola ninye be Kristo fe nyenye kenye agbogbo mepono fele owo amen kire doko yo be nye Kristo to mola ke na nyabe ega poto le tilame yele dibe akpo Yesu le tilame ela bena ebe ya kwesi gbeleke Samaria nyonu akpo ene megale le manemi o yagbo etabe Yesu be eyi ide gbona eyi ya de havo egbepe yi sike mo mi amilela eyi ya ede ya bena mi asubo maule gbogbo plenya tefe mela benya ba nya tefe to aji gbogbo to na mi le ya hallelujah eyeta o le fifie na nyekpe o ele bo be amesio tongbe ko eji ama unu ya ele be ne mele gbogbo mola meto nu jegbe ko gbere o ele be ma ofo nu kata lufu
de gbɔgbɔme egbe na miɔ ya be miatɔ se gɔme nɔvi lɔlɔtɔwo enyasiɔ le vevie nyasiɔ le vevie gbɔgbɔ esia anabe anya eye adzesi aƒetɔ ƒe nyenye ke aƒetɔ la ƒe nyenye la yenye ka aƒetɔ ƒe nyenye nye gbɔgbɔ eye tɔgɔ be ke afi si aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ le la afi ma ke ye vovo kpɔkpɔ nɔna nenye be aƒetɔ ƒe gbɔgbɔa ekpɔ nɔƒe le mo abe ke bibla gbɔ na mi le agbalẽ si omi xlẽ va yi tsɔ eye magatɔ ma gblɔe na mi ke fa le kɔɖetɔ ƒe agbalẽ evelia tatɔ kpukpui ame 17 kple 8 me mi xlẽ le 17 kple 8 me eye wògblɔ na mi be leke o egblɔ na mi kɔtɔe bena nu siwo le be mianya tsɔ ku ɖe gbɔgbɔ ƒe subɔsubɔ ŋuti eye ta me hiã be nɔvinyewo ne xlẽ teƒe ma eye be go be ne mi trɔ le míaƒe dziwo me le dzimetɔtɔ vava nu la woaɖe enutsɔnu si nye nubabla xoxoa ƒe hehe la ɖa si womenye be woaklɔe la ye woaɖe ɖi ɖa elabena woɖenɛ ɖa le Kristo me kaƒe nate ma kpɔ Kristo kaƒe nate ma nɔ agbe le gbɔgbɔ me ne nadze Mawu nu ne nanye eƒe subɔla le leke tutu wòdi ɖo la edze bena enu si ke nye nu xoxoa ke nye nubabla xoxo ƒe hehe la woaɖe ɖi ɖa menye woaklɔe ɖi ɖa o elabena woɖenɛ ɖa le Kristo me woaɖe ɖa le Kristo me bena nate ma kpɔ Kristo le me aleluya esia ana be anya eye adzesi aƒetɔ ƒe nyenye ke ye gblɔ be ke aƒetɔ la ye nye gbɔgbɔ la ne adze gama la dzesi be aƒetɔ la ye nye gbɔgbɔ la eye afi si ke aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ le la ke nanya be ɖeɖekpɔkpɔ su esi le afi ma yewo be ablɔɖe alo vovokpɔkpɔ nɔvinye akpena o míagaba yi dzi geɖe mesu ale mi o elabe ne mi wɔe sugbɔ la ame geɖewo metɔ ʋu nɛ o ta enyawo tɔ ele be miaɖe gɔme vɔ la alala mi mɔ kpɔkpɔ me le vɔ mianɔ de gɔme vivivivi ye miase gɔme lo Mawu ne yira mi keŋ le Yesu ƒe ŋkɔme mianɔvi Yesu yo woyira Mawu lolo avɔadzi do la ƒe gbe mi miase tso True Forgiveness Mission Australia na miawo katã lo Mawu ne yira mi geɖe eba yi zã ɖe ma nunya hiã ne amegbetɔ ɖe sia ɖe ale be wòate ŋu ase enuwo gɔme eye esi dzedze hiã ne mia dometɔ ɖe sia ɖe bena miate ŋu adze si enuwo aleke tutu wòle be mianyawo alo adze siwo ɖo eya ta Mawu nya gblɔ be yeƒe dukɔ le tsɔtsrɔ̃ me yim le nu manyamanya lo si madzemadze ta ke nɔvinye miawo ke nye ame ke Mawu wɔ ɖe eƒe nɔnɔme nu la Mawu di be miadze si ye eye mianya ye aleke tutu wòdze be mianya ye ɖo ne wòate ŋu ana miawo hã exɔse alo kakaɖedzi be Mawu ƒe dɔdeasiwo kple eƒe nuwɔnawo katã la wole me pɛpɛpɛpɛ eye bena gomekpɔkpɔ si ke le eyawo me la nanye miakplo tɔ abe ame siwo Mawu ŋutɔ dzra ɖo na eɖokui le yeƒe kɔkɔenyenye blibo la me esi wòtsɔ yeƒe agbe va ɖe anyi ɖe enye kple wò ta be miakpɔ agbe kple yeƒe mavɔa be miakpɔ agbe ƒe eviɖewo katã si ke ta ye wòwɔ mi ɖe anyigba ya dzi ɖo Mawu ne yra wo be ele to dzi be nagase enyanyu siawo egbe nɔvinye gblɔ le xɔse vava me be yemele didim be yeanya naneke wu Yesu si woklã ɖe atitsoga ŋuti la ŋuti o gblɔ le xɔse vava me be ɖe yemele didim be yeaganya nu bubu aɖeke do vo na Yesu ƒe nyanya
Etam gobe no vi blo le kwose va me be ye mele didimbe ya nya na nekewu Yesu si oklade aticho gamuntila o brobe ye mele didimbe manya nu deke chowu Yesu sike kure etanye la unti o medibe manya Yesu amesikenye Yesu akumla manye ela be nenye be nunya pesi jeje ya mosu asio de Yesu Kristo ntiola alongola be siagbala ala tem yo lokro be nya ye to wogakela ye fe gbogbo matema kplo ela be nono mele me ye onya ne leleke ya le kosebli bome ale be ye fe gbogbo na te nomo alebe na tema suboy le gbogbo ble nya tefeme ela be bible agbe na mi abele kemi le gbogbo ne be maula gbogbo yi eyata mesia mesike do la suboy la edo la suboy le gbogbo ble nya tefeme gbogbo afa ekpoloji o mi ne de mfia mi ya wena mi kata mi anya le ke yo subo na maula gbogbo mado if afinye baide nya tefa paji la be mawu kenye gbogbo la ike ganye nya tefe ya alleluia nya kafu maule siauta eyata no vi brole khose va me beli ye mele didimbe ya nya na nekewu Yesu si okrade aticho gaunti ayo kude yeta alokude miata lanti o nous de kakodi lebe anya nous okata kude Yesu elle a be Yesu anye nye profagbe elle a be Yesu anye mawu ke icho agbe to demiame alebe oyomi be amesionye agbe no lawo ye gbo be mi chi agbe eyete mi chi agbe lo eyata no vinya ehia be na senu si ogo me vivi mawu ye gbogbo si no amiame eye bena miatenwu asuboe le epe didinu menyele wo to pe didinu le ma pe didinu voni be ma pe gbogbo amele mola ma ten suboe le epe didinu la be gbogbo ye onyeta ye gbo be mi o ami asuboe le gbogbo me wo ke nye klo kele ntila made nya tem asuboe le gbogbo me o gbogbo me mi o ami ano atem suboe le gbogbo me eyeta nu si o nya be mi anya ye siawo alleluia enunya do la sumiasi esi jeje do la sumiasi de Yesu nyanyangu ye mi anya amepo me vi allo Yesu kenye Kristo la we ma onyenye ne mi nye ne la o gbogbo kokela pono fele mi afa gbama eta brona do ko be ye me ga ndeke dibe ya nya le kike mo chowu Yesu Kristo fe ma onyenye o na kobedi leke fe gbogbo la defia lo maha leke gbogbo la defia o do maha numa di ma le bena nyama numa di ma numa ma o di bena jesima la be ma o fe nyokatala ne nyenti la me alo le kifia me de la matin second ko kwede gbede o apostle Paul bleni nyire na mi alleluia amen eta le bebe na nyesia lo no bi que nous si que me dit benanya pelem ki nyebe le luka pa baleta banto pupi bla devo atekle bla devo enyal popola mi bana eye fofua Zakaria yo funple gbogbo kokwi eye oglo de anyi bana wa kafu afeto Israel pe maula ela be evakpo epe dukolada eye owo de donner gbogbo koko eyo fun eyo to kafu mawu eyo to gbe wa kafu afeto Israel fe maula ela be gbogbo koko e di fie bena eye enye mawu ke o jebe wa kafu eye enye afeto mawu ke o jebe wa kafu ela be ekpo epe dowowo ke e o va wo esike odiva va ko ebe du koda eyo wo de donner Yesu ediva abe viene va ko epe du ko sike la niba yi mi nyela e o va wo de donami
eya ta ye gbogbo ale mo la ye fe nyenye kenye gbogbo ye le mo la atem gbo kafu kafa ato subo ato kafui le gbogbo le yatefe me amen ma we ye gbogbo eya ta ye apostle Paul hanyanya ya nyire eya ta ye gbogbo ehia be no binya gbogbo ne kplo eta gbogbo enunya do la sosio de gbogbo afa amenono ala nyabe nyatefe gbogbo ma ofe gbogbo le ikolom le vivire ta le collecte to bagba le gbanto eta eve pupi amate blonya le nami nyak le bagbe we ke nunya blom miele le amesio zubli bola dome nunya blomi le nunya edo la sosio ne enye Kristo tola ameko debli bola o la to senu ya gome ke menye keke sia me nunya o menye keke fa nunya o alo keke sia me jidula si o achola to o ke mau to e fa nunya e glomile menye keke fa nunya o ke la achro e to glomile o mau fa nunya ala be ku ke amate go be ke bom mi gblo a mau fa enunya si le halala le nya halame enunya si mau alléluia enunya si mau nto mau nunya si mau do ani hafi udo keke amekome ani hena mi ape nti kokwela si keke seke siame jidulao do moto adeke mejesi o ke mi aplo ya mi jesi ela bena de o jesi la anyene o mekla nti kokwefe afetola de atichogamu o ke abe alesi o nredi enebena nu si o nkume popo o eye tome sepo o la oh alléluia nu si o mau jradona amesi o lonela ke miawo yala mau de fiabi to efe gbogbola ela bena gbogbola ijuru anu kata mekona keke maupenu goglo meke alléluia ela bena amao dometo kaenya nu sile ameme nemenye amepe gbogbo sile emela koewa nene make amede kemenya nu sile maumela o negbe maufe gbogbo la dede koe de nefiana ke miawo la mie ko keke amefe gbogbo la o hafi gbogbo si cho mau bola bo mie ko bena mi atenu anya nu si mau na mila nu si mau na mi mi atonye to gbogbo me mi aton subo ele gbogbo me nu si o mie gbro na ha mie chua enya si o amo penunya fiamila o mi metwa enya sika mo penunya fiami o hafi mi chua nya si gbogbo la fiamila boom mi chua gbogbo meluo edua gbogbo meluo muti ke jojome kwama jojome me kwama ufe gbogbo ke jojome me kwama ufe gbogbo la fe enuo elabena onye bomechinu ne matemu adesi o elabena gbogbo o chona kwa eme hallelujah gbogbo o chona kwa eme no bi yeme dibo to na ahle kodi to ba gbale eveli gbato ta eveya kukui ama deba ide kukui ame we are there me ke gbogbo me la kwa nu wo kata me ke gbogbo me la kwa nu wo kata me ke eya ntola ame ale ke me kwa eme o elabena ame ka jesi afeto la fe ta mesusu ne o afia nu imaha ke mia ola Christophe ta mesusu le mia si ma o ne ira no binye de elabe mi ma o nyagbole bena ne amede alléluia
na me de gble mawu fe affaire la mawu agble eyama ha le sike le nuka la be mawu fe affaire la ele kokui eya o mi aminya e tari ba be ne mienye bena alléluia mawu ko mienye de mienye bena mawu ko ye mienya eye mawu fe gbogbo la no amiamu owa mawu fe gbogbo e no amiame eye ta ye mi atosubo le gbogbo medolu eye mi atosubo le nyatefe hamelu gbogbo ane no mo na la to nyatefe ya ne na atosubo le nyatefe kle gbogbo melu on le yo kakaka le Yesu fon come amen.